I'm Nancy Mead. It's a very great pleasure to meet you. Hello, how do you Great do? pleasure to meet you. You too. Thank you. It's really fun having us here. Dvorano prihaja prejemnik odlikovanja gospod Zubin Mehta. Ladies and gentlemen, let us welcome the decoration recipient, Mr. Zubin Mehta. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Slovenia, Mr. Borut Pahor. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za vrhunski prispevek na področju glasbene poustvarjalnosti in za navdihujoča prizadevanja, da z glasbo povezuje ljudi in narode, prejme Zubin Mehta zlati red za zasluge. President of the Republic of Slovenia, Mr. Borut Pahor, has issued a decree on the award of a decoration of the Republic of Slovenia for his outstanding contribution to musical interpretation and for his inspiring efforts to connect people and nations through music, is hereby awarded to Zubin Mehta the Golden Order of Merit. Please. Znameniti indijski dirigent, eden najpomembnejših svetovnih dirigentov, Zubin Mehta, se je slovenskemu občinstvu prvikrat predstavil pred 60 leti, ko je leta 1959 na povabilo Marjana Lipovška, tedanjega direktorja Slovenske filharmonije, gostoval v Ljubljani. Tedaj je pod njegovo taktirko igral orkester Slovenske filharmonije. Leta 2003 se je vrnil v Slovenijo ter nastopil z Izraelsko filharmonijo in operno pevko Marjano Lipovšek. Pozneje je pri nas z Izraelsko filharmonijo nastopil še trikrat, leta 2007, 2015 in 2019. Leta 2008 pa je v okviru festivala Ljubljana dirigiral orkestru Maggio Musicale Fiorentino. Zubin Mehta, ki ga glasba spremlja od otroštva, je na svoji dolgoletni in nadvse plodoviti glasbeni poti navduševal glasbenike in občinstvo povsod po svetu. Sodeloval je s številnimi virtuozi svetovnega slovesa in vodil najznamenitejše orkestre na Dunaju, v Berlinu, New Yorku in drugje.
Newyorško filharmonijo je vodil 13 let, kar je najdlje v zgodovini tega orkestra. Izraelsko filharmonijo pa kot dosmrtni glasbeni direktor vodi že od leta 1981, njen orkester je postavil v vrh svetovne glasbene poustvarjalnosti. Poleg tega je bil tudi dirigent opernih del v Metropolitanski operi v New Yorku, Dunajski državni operi, Kraljevi operni hiši v Londonu, Milanski Skali in drugje. Svojo paličico je operne arije v izvedbi 3 najznamenitejših tenorjev sveta obdal s posebno čarobnostjo in z njimi kot nikdar dotlej dosegel prav vsako uho. Njegova umetniška genialnost in spoštljiv, a drzen pristop k glasbeni umetnosti se odražajo v suvereni odrski avtoriteti in dovršenih nastopih, med katerimi so se zaradi svoje pomenljivosti v zgodovino zapisali marsikateri. Mednje lahko štejemo dobrodelno izvedbo rekviema Wolfganga Amadeusa Mozarta s Sarajevskim simfoničnim orkestrom in zborom za žrtve jugoslovanskih vojn leta 1994 in presunljiv skupni nastop več kot 170 članov Bavarskega državnega orkestra in Izraelskega filharmoničnega orkestra blizu nekdanjega koncentracijskega taborišča Buchenwald v Nemčiji, simfonijo številka 2, Vstajenje Gustava Mahlerja leta 1999. Zubin Mehta z očarljivo preprostostjo in igrivostjo že več kot 60 leti vzneseno vodi glasbenike in poslušalce skozi notne zapise ter navdušuje in navdihuje. Zaveda se večplastnosti glasbene umetnosti in ji izvablja zdravilne, povezovalne, morda celo čudodelne moči. Kot eden največjih dirigentov sodobnega časa svojo prepoznavnostjo izkazuje tudi občutek za družbeno odgovornost na področju glasbenega izobraževanja mladih. Je prejemnik številnih najprestižnejših svetovnih nagrad z glasbenega in civilno-družbenega področja, med drugim mu je Organizacija Združenih narodov podelila nagrado za življenjsko delo na področju delovanja za mir in strpnost. Z visokim državnim odlikovanjem Republika Slovenija maestru Zubinu Mehti izkazuje spoštovanje in hvaležnost za vrhunsko delovanje na področju glasbene poustvarjalnosti in za navdihujoča prizadevanja, da z glasbo povezuje ljudi in narode. Zubin Mehta, the famous Indian conductor and one of the most important conductors in the world, performed before the Slovenian audience for the first time 60 years ago, in 1959, when he visited Ljubljana at the invitation of the then director of the Slovenian Philharmonic, Mr. Marjan Lipovšek. Since then, Maestro Mehta has performed 5 more times in Slovenia. Throughout his long and extremely successful musical career, Zubin Mehta has collaborated with many internationally renowned virtuosos and conducted the most famous orchestras and operas in the world. He breathed magic to opera arias performed by the 3 tenors, the famous operatic singing group, captivating audiences like never before. His artistic genius and his respectful yet bold approach to music are reflected in his confident and authoritative presence on stage and in his flawless performances, many of which have made history. Among them are the fundraising concert for the victims of Yugoslav wars in Sarajevo in 1994, where Mozart's Requiem was performed, as well as a touching joint performance of Mahler's Symphony No. 2, Resurrection, by the Bavarian State Orchestra and the Israel Philharmonic Orchestra that took place near the former Buchenwald concentration camp in 1999. With his charming simplicity and playfulness, Zubin Mehta has been guiding musicians and audiences through musical arrangements for over 6 decades now, both engaging and inspiring them. He brings to the fore the power of music to heal and connect, perhaps even some of its magical powers.
A widely recognized figure, he has demonstrated social responsibility in the musical education of young people. He has also received several of the most prestigious global music and civil society awards. By means of this high state decoration, the Republic of Slovenia expresses its respect and gratitude to Maestro Zubin Mehta for his outstanding contributions to musical interpretation and for his inspiring efforts to connect people and nations through music. Mr. President, ladies and gentlemen, I was so happy to hear that you had decided to confer this great honor on me, that in the middle of this very busy tour, I immediately accepted to come here. Because, as you have all heard from the words in 2 languages, I've been here since a long time. In fact, I almost started my career in Ljubljana, and in those days, Yugoslavia in general. I was 24 years old. I was adopted almost when I came here by the Lipovšek family, because Mariana's father was the one who presented us at the concert. And he took me, in those days, I was not so busy, so he took me around. And I remember visiting the Postojna caves. And it was a revelation to me. And he had a dream to make concerts there, underground. I don't know if it ever happened. But he showed me also the caves where the Nazis had exploded the ammunition. So I went away with great feelings of friendship and enthusiasm from Mr. Lipovšek and the public in general, and I had a great affinity with your orchestra. I remember some of the players even today, and I kept on coming in those days, and I would always go to Beograd, and also, as I told Mr. President, to Sarajevo. In those days, 1960, and I was coming from India to see Sarajevo as a mixture of so many different peoples was very touching to me. And then when I went, as you heard, 94, it was extremely sad, the occasion. But we did what we could. And I'm very pleased to accept this honor. Thank you so much. I hope I will come back very soon, and to make music for all of you. And now I will go to my rehearsal to practice for tonight.
Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, veliko veselje mi je bilo, ko sem slišal, da me boste počastili s podelitvijo te izjemne nagrade tega reda. To je še dodaten razlog, zakaj sem tudi tokrat obiskal Ljubljano. In kot ste slišali danes že v 2 jezikih, sem Ljubljano prvič obiskal davnega leta 1959. To je bilo na začetku moje kariere, takrat sem obiskal Slovenijo, ki je bila še del Jugoslavije. Star sem bil 24 let, ko sem prvič obiskal to državo oziroma deželo. Takrat me je zelo lepo sprejela tudi družina Lipovšek, praktično posvojili so me. Na koncertu sem se spoznal tako z gospodom Lipovškem kot s hčerjo Marjano. Ker nisem bil tako zelo zaposlen v tistih zgodnjih letih svoje kariere, me je gospod Lipovšek tudi malo vozil naokrog, mi razkazal državo, obiskali smo tudi Postojnsko jamo, takrat je celo rekel, da namerava nekoč organizirati koncerte v tej jami, ne vem, ali se je to potem zgodilo ali ne. Žalostno pri tem je sicer, da je v Postojnski jami v tistem obdobju bilo še tudi kar nekaj prostorov v jami, kjer so nekoč nacisti shranjevali svoje orožje in tudi strelivo. Vendar sem po tem obisku odšel z zelo prijateljskimi in prijetnimi občutki, tako do gospoda Lipovška, do družine Lipovšek, ter seveda tudi do javnosti in do orkestra, s katerim sem potem še večkrat nastopal. In kot sem rekel tudi gospodu predsedniku v pogovorih, sem se vedno z veseljem sem tudi vračal. Ko sem leta 1960 prišel iz Indije v Sarajevo, sem tudi doživel precej zanimive občutke, kajti v Sarajevu sem opazil zanimivo mešanico ljudi in to me je, moram reči, dokaj ganilo. Potem pa so se zgodili žalostni dogodki v Sarajevu leta 1994, ampak takrat je bilo pač tako obdobje. Hvala lepa še enkrat za čast, ki ste mi jo danes izkazali s tem, ko ste mi podelili zlati red za zasluge. Upam, da se kmalu spet vrnem med vas, zdaj pa, če mi dovolite, moram odhiteti na vajo, kajti zvečer me čaka koncert. S tem je uradni del slovesnosti zaključen. Spoštovani gostje, vljudno vabljeni na sprejem. Ladies and gentlemen, this concludes the formal part of the ceremony and you are now cordially invited to the reception.